please come to the session or the lesson, measures of dispersion. So after completing these sessions, these are the learning outcomes you are going to achieve. Yes, please read it. After or the end of this lesson, you should be able to compute the measure of dispersion. There are some measurements like range, interquartile range, variance, standard deviations, and coefficient of variance. I think some of the measurements are you have already known. අන්තර්චතුර්ථක පරාසය, විචලතාවය, සම්මත අපගමනය, පරතරය මෙන්න මේ කියන සමහර concepts ඔයාලා මේ වෙද්දිත් දන්නව ඇති, ගණන් හදලා ඇති. So these are the things we are going to discuss today. So in the next learning objective or the learning outcome is interpret the results of descriptive statistics. The final outcome is the evaluate the metrics and the metrics of each measurements. ඒ කියන්නේ අපි මේ range එක ගත්තොත්, පරතරය කියන එක ගත්තොත්, වගේම අන්තර්චතුර්ථක පරාසය කියන එක ගත්තොත්, මේ කියන measurements වල ළමයි merits and demerits තියෙන්නේ. අපි compare කරලා බලනවා වඩාත්ම හොඳ measurement එක මොකක්ද? මෙන්න මේ කියන dispersion නැත්නම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඕන නම් අපිට වඩාත් ඵලදායී measurement එක මොකක්ද කියලා අපි කතා කරන්න යනවා. These are the things we are going to discuss today. ඒ හින්දා දැම්ම මුකුත් ඔළුවට දාගන්න එපා. පාඩම මුලින්ම මම කතා කරේ මෙන්න මේ කියන දේවල් ටික තමයි අපි අද අපේ පාඩම කතා කරලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So with that note, please come to the introductory part. Before moving to the introductory part, I need to share my whiteboard. Please tell me, can you see my whiteboard? Yes or no? Yes, sir. Okay. In your topic number 2, that is the central tendency, you are going to discuss about the mean value, mode, median. Likewise, these are the concepts you are going to discuss under the central tendency. That is your topic number 2. මම හිතන්නේ topic number 2 එකේ lesson එක කරගන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි topic number 2 lesson එකේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න under the central tendency, mean, mode and median. මම හිතන විදිහට මේ කියන concepts ඔයාලා මේ විදිහ දාන්නවා ළමයි. මධ්‍යන්නේ, මාතය, මධ්‍යස්ථය මෙන්න මේ කියන සංකල්ප මේ විදිහට ඔයාලගේ ගණන් පාඩම යටතේ නැත්නම් math subject එක යටතේ ඔයාලා කතා කරලා තියෙනවා. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay. Thank you very much, Buta. Then all the measurements are going to describe about a one figure. The mean, what do you mean by the mean? As example, there are 10 students in a classroom, 10 students in a classroom. Then they have gained a marks for the math subject like 75, 60, 55. Likewise, these 10 students are gaining these sort of marks for their math subject. එතකොට ළමයි අපි පන්තියේ ළමයි මේ විදිහට ලකුණු ගත්තට පස්සේ මොකද්ද පන්තියේ ටීචර් කරන්නේ? She or he is going to take the total. Please assume take get it as 900. ළමයි 10 දෙනාගේම ලකුණු වල එකතුව ලකුණු 900යි. එතකොට පන්තියේ ළමයෙක් ගත්ත ඇවරේජ් එක කැල් කරන්න නම් මිස් මොකද කරන්නේ? She is taking the total marks 900 and divide by the number of students. Then she or he got the average as 90. පන්තියේ ළමයෙක් ලබාගත් සාමාන්‍ය ලකුණ 90ක් කියලා තීරණය කරනවා. Based on this average mark or the mean value, she or she is going to take the decisions.
Is it clear? Is it clear? Is it clear, Lamai? Yes, sir. Okay. Please give me a 1 second, Lamai. I have a call. So please give me. Yes? What do you mean by the measures of dispersions? The measures of dispersions give some idea of the spread of the variables about the average. Here you are going to identify the spread of variables. That means under the central tendency, you have discussed about mean, median, mode. That means a centralized point. But those measures are not interpret the spread of variables. So under the measures of dispersions, you are going to discuss that thing, that is the spread of variables about its average. Is it clear? Yes, sir. Okay, thank you, Puta. Then please come to the next point. Just as there are several different ways to measure the average, now you know what are the ways to calculate the average: mean, median, mode. Those are the things you can use for calculating the average. Then as calculating the average, there are several techniques to calculate the dispersion also. There are several techniques to calculate the dispersion also. So what are the techniques? Please come to the next bullet points and see whether you are knowing or not. Yes, first measurement is the range. Second one is the variance. Third one is the standard deviations. Fourth one is the coefficient of the variance. Those are the measures, or those are the measures you are going to use for calculating or the identifying the dispersions. Is it clear? Is it clear, Lamai? මෙන්න මේ කියන ටෙක්නික්ස් ටික තමයි ඔයාලට dispersions calculate කරන්න දෙයක්දී ඔයාලට යොදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පරතරය, විචලතාවය, සම්මතාපගමනය, මෙන්න මේ කියන සංකල්ප ටික තමයි. Is it clear? Yes, sir. Okay. With that note, please come to the next slide. Now you know what is the mean by the dispersion. Dispersion is what? The spread of variables about its average. Average එකේ ඉඳලා කොච්චරක් දුරට තමන්ගේ variables ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි පුතේ අපි dispersion යටතේ කතා කරන්නේ. කවුරු හරි lecture එකට මගින් join වුණා නම් I will show you. Yes, this is the marks you have gained for the math subject. That could be average value 75. හැබැයි එක ළමයෙක් ඉන්න පුළුවන් ලකුණු 5ක් ගත්ත. තව ළමයෙක් ඉන්න පුළුවන් ලකුණු 100ක් ගත්ත. Then under the dispersions or the dispersions, what you are going to do is you are going to identify the spread of variables. කොච්චරක් දුරට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද මේ values. අපි average එක විතරක් බලන්නේ නැහැ. අපි පන්තියේ අනිත් ළමයිගේ ලකුණු කොච්චරක් දුරට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද, කොච්චරක් දුරට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද කියන එක තමයි අපි මේ බලන්නේ. Here you can use the range as a technique, or the variance, or the standard deviation. Those are the measures you can use for calculating the dispersion. I think this is clear for you. So with that note, please come to the next point. Yes. By looking at these two graphs, please tell me what would be what would have the more dispersions. Is it graph 1 or graph 2? වැඩිම ව්‍යාප්තියක් දකින්න පුළුවන් graph 1 එකේ graph upper graph එකේද නැත්නම් lower graph එකේද? අපි මේක කියමු AB කියලා අපි දාගමු. A graph එකේද B graph එකේද ඔයාලට වැඩිම සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. Yes? Sorry? Yes, very good. Now you can understand. By looking at, you can take this as the average point. Yes, here you have the 10. This side you have the 1. So in between 1 and 10, your data are going to distribute. Then when you are going to look at this second graph,
you can take this as the average point, and here you have 9, and here you can see the 2. So the data are spreading in between 2 and 9. So what would be the highest dispersion graph, A or B? Yes, tell me. Yes, very good. ඔයාලට එතකොට තේරෙනවා ළමයි තමන්ගේ දත්ත පද්ධතිය ගත්තාම සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය ගත්තාම වැඩිපුරම ව්‍යාප්තියක් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ A කියන graph එකේ කියලා. So please read it carefully. Which of the dispersion of the score has been largest dispersions? In the second bullet point, it describes the upper distributions has more dispersions because the score are more spread out. වැඩිපුරම විහිදිලා තියෙන්නේ පළවෙනි graph එකේ හින්දා අපි කියනවා more dispersion එකක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් graph A වල. Is it clear? Yes or no? Clear, sir. Okay, thank you very much for your answers. So please, with that note, please come to the next point. Yes, now we are coming to the new concepts, that is range. Range is the one of measure you can use for measure of dispersion. මේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියේ පිළිබඳව ගණන් හදනකොට යොදා ගන්න පුළුවන් එක මෙෂර්මන්ට් එකක් තමයි ළමයි රේන්ජ් එක. අපි ඔකට සිංහලෙන් කියනවා මොකක්ද? පරතරය කියලා. Is it clear? So please come to the definition, then you can understand what do you mean by the range. The range is the difference between the highest and lowest observation. What do you mean by that? You need to take the highest and lowest, then you need to take the difference. Then you can take it as the range. සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක වැඩි මාගයයි අඩු මාගයයි අතර වෙනසට අපි කියනවා පරතරය කියලා. Is it clear? Is it clear? Yes. Yes. Now you can understand, or now you can create, you can build a equation. සමීකරණයක් ඔයාලටම ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ළමයි. What is the mean by the range? Range is the difference between highest and the lowest observation. වැඩි මාගයයි අඩු මාගයයි අතර වෙනස. So now you can see there is a data set 481662939. Based on this data set, you can calculate the range. Yes, please tell me what is the lowest number? Yes, lowest number. Number 1. Yes, this is the lowest. Yes, please tell me the highest number. Number 9. 9. Number 9. Then please tell me the range of this data set. Eight. Very good. How you can calculate? කොහොමද ඒක calculate කරේ? Yes, you need to take the highest number and you need to deduct the lowest number. Then the difference would be the range. Is it clear, Lamai? Yes or no? Yes, sir. Okay. With that note, please come to the next slide. You have a small activity and please calculate the mean and the range. Yes, I will give you 1 minute. If you have completed, you can put a message. Yes, this is the mean and this is the range, sir. Likewise, please take a 1 minute and calculate the mean and the range of this data set. Yes, I have an answer. Very good. The student number, I think 123. Your answer is very correct, Huta. Yes, I appreciate your answer. The range is very correct. Thank you. Yes, others, please try to identify the mean and the range of this data set.
Yes, I think time is enough. Now you can calculate the mean and the range with me. So I am going to share my screen. So here you have the number set. First of all, you need to arrange this number set or the data set in ascending order. හැම වෙලාවකම ළමයි අපිට data set එකක් හම්බුනාම අපි ඒක කරන්නේ මොකක්ද? ඒක අපි ascending order එකට හදා ගන්නවා. නැත්නම් අපි ආරෝහණ පිළිවෙලට ලියා ගන්නවා කියන එක කරනවා. So your data set you can arrange it as like this: 3, 4, 5, 7, 8, 11 and 24. Is it clear? Is it clear? Is it not the 11? It is 16, no? Am I correct, Lamai? The numbers are okay? Yes, sir. Okay. First of all, you need to arrange this as a, the in accordance with the ascending order. ආරෝහණ ක්‍රමයට හදා ගන්න. Then you need to calculate the mean. Mean කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? සාමාන්‍ය නැත්තම් අපි කියනවා මධ්‍යන්නේ කියලා. කොහොමද මධ්‍යන්නේ හොයන්නේ? You need to calculate the arithmetic means. Arithmetic means you need to take all the figures as a total and divide by the number of items or the number of terms. How many terms are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Please calculate and tell me what is the mean of this data set. Yes. 9. 9. Very good. Very good. 9 is your mean. Very good. Thank you. So now you have calculated the mean. So that is not the task. You need to calculate the range. Yes. After arranging this as ascending order, this would be the lowest one. This would be the highest one. So now you can calculate the range. Now you can calculate the range. Highest minus lowest value, that means 24 minus 3 equals to 21. එහෙනම් මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පරතරය කීයද ළමයි? Yes? 21. 21. Thank you. Very good. දැන් අපේ ළමයින්ට සංඛ්‍යා පද්ධතියක් දුන්නොත්, සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක් දුන්නොත් range එක හොයන්න පුළුවන්ද? Is there any doubt? ගැටලුවක් මොකක් හරි තියෙනවද? If you have any sort of doubts, please raise at the time that you have the problems. Otherwise, you can't take the solutions. අපේ ළමයින්ට online කරන හින්දා ළමයි අපිට ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒ වෙලේම අහන්න ඕනේ. මොකද අපිට තව වෙලාවකදී මේකට වෙලාවක් හම්බෙන්නේ නැති හින්දා. ලබන සතියේ තව අලුත් පාඩමක් ගන්න. ඒතකොට මේ පාඩම ගැන ගැටලුවක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙනවා. So that's why I am asking, is there any doubt? Can you calculate the range? දැන් පරතරය ගණනය කරන්න පුළුවන්ද? I need your answers. Yes, sir. Yes, thank you, Puta. So with that note, we will move to the next part of the today discussion. Yes. By looking at this range or this measurement as a measure of dispersions, there are merit and demerits. Yes, please tell me at least one advantage or the merit of this measurement. Yes, very simply you can say this is very easiest way, sir. This is very easiest way to calculate the dispersion. මේක හරි ලේසි නේද ළමයි? වැඩි මාගේ ගත්තා, අඩු මාගේ ගත්තා, වෙනස හෙව්වා. Is it clear? එතකොට ඒකේ තියෙන merit එකක් තමයි it is easy to find and understand. ඔයාලට මේක calculate කරන්න ලේසි වගේම තේරුම් ගන්න හරිම ලේසි. හැබැයි this would not be a proper statistical analysis for make your decisions. අපි මේ range එක කැල් කරා කියලා ළමයි අපිට
proper decision make කරන්න බෑ. ඇයි මේක primary decision making measurement එකක්. ඔයාලට පේනවා අපිට පරතරයක් දුන්න පමණින් අපිට තීරණයකට එන්න බෑ. අපි කියනවා පන්තියේ අපි හිතමු හයි ඩිප්ලෝමා එකේ maths වල ලකුණු ගත්තාම ඒකේ පරතරයේ ලකුණු 10යි. ලකුණු 10යි. හැබැයි ලකුණු 10 තීරණය වෙලා තියෙන්න පුළුවන් 100යි 90යි එක්කත් වෙන්න පුළුවන් 20යි 10යි එක්ක වෙන්නත් පුළුවන් 50යි 40යි එක්ක වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පරතරය 10යි. හැබැයි මේක ගැන තීරණයක් ගන්න නම් අපිට තව මේක ගැන හිතන්න වෙනවා. ඇයි ළමයි මේ රේන්ජ් එක 10 හැදෙන්න පුළුවන් ක්‍රම ඕන තරම් තියෙනවා. 100න් 90ක් අඩු කරත් 10 තමයි. 10න් 20න් 10ක් අඩු කරත් 10 තමයි රේන්ජ් එක. හැබැයි අපිට හම්බෙන්නේ මෙන්න මේ ෆිගර් එක නම් you have the figure of range equal 10 but you can't make the decision. ඇයි මේ වගේ සිටුේෂන් එකක් වුණොත් ඒ පන්තිය ඇත්තටම හොඳ පන්තියක්. ඇයි වැඩිම ලකුණු 100 අඩුම ලකුණු 90. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහේ පන්තියක් හම්බුනොත් වැඩිම ලකුණු 20 අඩුම ලකුණු 10. එතකොට මෙන්න මේ කියන රේන්ජ් එක මත ඉඳලා decisions make කරන්න ගොඩක් වෙලාවට අමාරුයි. Is it clear? Is it clear? Yes. Okay. So this would not be suitable for further statistical analysis. දැන් අපි වාසිය දන්නවා අවාසිය දන්නවා. වාසිය මොකක්ද? You can easily calculate and you can easily understand. අපි මේ පරතරය කියන එක අපේ තීරණ ගැනීම සඳහා යොදාගත්තොත් ළමයි මේක ඵලදායී තීරණ ගැනීමේ උපකල්පනයක් වෙන්නේ නැත්නම් මෙෂර්මන්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි? හිතන්න මේ අපිට දෙනවා මේ පන්තියේ ළමයිගේ ලකුණු වල පරතරය ලකුණු 10යි කියන. දැන් ඔයාලට තීරණයක් ගන්න පුළුවන්ද මේ පන්තියේ හොඳ ළමයි දින්නේ නරක ළමයි දින්නේ කියලා? You can't. Why? එහෙනම් ඔයාලට තව ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ඕන. මේකේ වැඩිම ලකුණ කීයද අඩුම ලකුණ කීයද කියන එක ඔයාලට වෙනම දෙන්න ඕනේ. හිතන්න වැඩිම ලකුණ 100යි අඩුම ලකුණ 90යි වුණ තැනකදී නම් මේ පන්තිය ඇත්තටම හොඳ පන්තියක්. හැබැයි මේ පන්තියේ ලකුණු 20යි 10. 20 තමයි වැඩිම ලකුණ අඩුම ලකුණ තමයි 10. හැබැයි එතකොට මේ පන්තිය හොඳ පන්තියක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි පරතරය එකමයි. 10ම තමයි. So you can't make your decisions based on the range. Is it clear? Is it clear? Yes. ඒ වගේම ළමයි dispersion කිව්වම අපි ඉගෙන ගත්තා dispersion කියන්නේ මොකක්ද? සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ තමයි අපි අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ. Based on the range, can you justify, can you estimate the spread of the variables? මේ range එක දුන්න පළියට පුළුවන් ද ළමයි අපිට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය කොච්චරක් දුරට ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙනවද කියලා අඳුර ගන්න? We can't. ඇයි? අපිට හම්බෙන්නේ වැඩිම අගයයි අඩුම අගයයි විතරයි. හැබැයි අපිට ඊට එහා ගියපු තව variables මොනවද තියෙන්නේ කියන එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්ද? We can't. So please highlight this bullet point. It is not suitable for the further statistical analysis. Is it clear? Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. With that note, please come to the next point. That is a very new concept for you. I think sometimes you have worked with this in your school time period. Quartile. Quartile. The single meaning of this is chaturtaka. You know? Chaturtaka. Please come and read these points. The quartiles are the values that divide a list of numbers into quarters. First, put the list of numbers in order. අපි ඉස්සලාම number list එක අරගෙන order එකක් හදා ගන්නවා. Then cut this list into 4 equal parts. එහෙනම් මේ number list එක අපි කඩා ගන්නවා කොටස් 4කට. Then quartiles are at the cuts. Yes, I can show you. I can show you. Yes, I can show you. Please think. You have a data set 2, 3, 5, 7, 8, and 9. What you need to do is, or 10 also you can take. What you need to do is, you need to
separate this data set into four parts. අපි කියනවා සංඛ්‍යා පද්ධතියක් අරගෙන අපි ඒක කොටස් හතරකට බෙදනවා. ඒකෙන් එක කොටසක් අපි අඳුන ගන්නවා ළමයි චතුර්ථකයක් කියලා. ක්වාටයිල් එකක් කියලා. එහෙනම් මොකද්ද කරන්නේ? අපි ගණන් කරනවා 1 2 3 4 5 6 7 8. Then this would be the one part and this would be the one part and this would be the one part. අපි කොටස් හතරකට අපේ සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය කඩා ගත්තා. ඒ කඩන තැනට අපි කියනවා Q1 Q2 Q3 කියලා. Is it clear? Please take a data set and please divide it into four parts. 1 2 3, then you can identify one part, two part, three part and fourth part. Then the line or the cutting point, you can identify Q1, Q2 and Q3. Is it clear? Yes. Is it අපි මේ Q1 මේ කැපෙන තැන් වලට අපි කියනවා ළමයි මොකක් කියලාද? quartile එකක් නැත්නම් චතුර්ථකයක් කියලා කියනවා. Is it clear? Yes or no? Yes. Okay. එහෙනම් ළමයි අපි දැන් යනවා මේ quartiles වල එන concept එක interquartiles නැත්නම් අන්තර් චතුර්ථක පරාසය කලනය කරන්න. You are going to calculate the interquartile. Before moving to the slide, I will tell you how you can calculate the interquartile. Interquartile range equal Q3 minus Q1. Q3 minus Q1. එහෙනම් මෙතන තියෙන අගයෙන් Q1 වල තියෙන අගය අඩු කරපුවාම අපි එකට කියනවා interquartile range එක කියලා. ඕක අපි mathematically describe කරනවා අපි කියන්නේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් අරගෙන අපි කඩන කොටස් හතරකට 125යි 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 කියලා. කොටස් හතරකට බෙදපුවාම පළවෙනි කොටසත් අතාරිනවා අවසාන කොටසත් අතාරිනවා මැද තියෙන 50% සංඛ්‍යා පරාසයට අපි කියනවා interquartile එක කියලා. interquartile range එක කියලා. පළවෙනි 125 පද්ධතියත් අයින් කරනවා පිටිපස්සෙන් තියෙන 125ත් අතාරපුවාම මැදින් තියෙන 150ට තමයි අපි කියන්නේ ළමයි interquartile range එක කියලා. ඒ කියන්නේ Q3 minus Q1. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. With that note, we will move to the calculations. Now you know what is the mean by interquartiles. What do you mean by quartile? Quartile කියන්නේ මොකක්ද? අපි හතරට බෙදනවා. බෙදලා අර cut point එකට අපි කියනවා quartile එකක් කියලා. එතකොට interquartile එක කියන්නේ මොකක්ද? Please come and read it. Interquartile range measure the spread of the middle half of your data. It is the range for middle 50. You know, first 25% you no need to take, and end 25% also you no need to take, and middle 50% you can take as the interquartile. මැද තියෙන 150 තමයි අපි ගන්න. පළවෙනියට තියෙන 150 ගන්නෙත් නැහැ, අගින් තියෙන 150 ගන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් මැද තියෙන 150 තමයි අපි interquartile එක කියලා අන්තර් චතුර්ථක පරාසය කියලා අපි calculate කරන්න යන්නේ. So with that note, please read this question. Yes, following information is related to the marks earned by the student for the particular exam paper. You have the marks of students. So there are marks 20, 18, 12, 16, 22 likewise. Then you are required to calculate Q1, Q2, Q3. Q1, Q2, Q3. First of all, what you need to do is මොකද්ද ළමයා අපි ඉස්සලාම කරන්න ඕනේ නම් සංඛ්‍යා පද්ධතිය අරගෙන මේක මොකක් විදියට arrange කරගන්න ඕනේද? Ascending order එකට හදා ගන්න. Yes, very good. Yes, this is the way you can arrange. Please look at the using this information. Please arrange your data sets as a ascending order. I will give you 1 minute. මේ තියෙන සංඛ්‍යා පද්ධතිය ආරෝහණ ක්‍රමයට හදා ගන්න.
වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට යනකම් හදා ගන්නවා. Yes, please take a 1 minute and do. Before calculating the interquartile or the quartiles, what you need to do is you need to arrange these data sets in accordance with your ascending order. The time is enough, Lamai? At the time. Yes? Have you done it? Yes, sir. Okay. Then please check whether your answer is correct or wrong. බලන්න මේ විදියට ඔයාලගේ answer එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now we are going to calculate our Q1, Q2 and Q3. Yes. First of all, I am going to identify the midpoint, lamai. That is the very easiest method. Mama Q1 හොයන්න යන්නේ නැහැ, Q3 හොයන්න යන්නේ නැහැ. මම ඉස්සලාම හදනවා Q2 හොයන්න. Yes, Q2 equal Yes, I am going to draw a line as well. 1/4, 1/4, 1/4, and one rest of the yes, you can take like this, no? 1/4 here, 1/4 here, 1/4 here, and 1/4 here. Then what you are going to do is you are going to calculate Q2 first. Then you have two of these variables or this area. So Q2, my writing is not clear for you sometimes. Q2 equals 2/4 n plus 1. N plus 1. Please calculate and tell me the answer. 2/4 means you can take it as a 1/2. Number of items or the number of terms. How many terms are there? ඉලක්කම් කීයක් තියෙනවද පුතේ? 1 2 3 කියලා ගණන් කරලා බලන්න. සංඛ්‍යා කීයක් තියෙනවද? 12. 12, yes. Then plus 1. Yes, tell me the answer. Is it 6.5? Yes. Yes. Is it in 6.5 terms? අපි ඉස්සලාම මෙතන terms ටිකත් අපි ලියාගමු අපිට අමතක වෙන හින්දා. Yes. 8, 10, 12, 16, 16, 18, 19, 20, 21, 22, and 23. Yes, please calculate or please try to identify 6.5 terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 means it will be located in somewhere else in between 19 and 20. Can you understand? මේ කියන්නේ 6.5 වන ස්ථානයේ තියෙන අගේ. එතකොට බලන්න ළමයි 1 2 3 4 5 6 කියලා ගණන් කරපුවම 6 එන්නේ 18ට. 6.5 කියන්නේ 18ත් 19ත් අතර සංඛ්‍යාව. So how you can calculate that one? Yes, Q2 equals 6 number, 6 term. You can take as a term plus half of 7 terms minus 6 term. That means 6 වෙනියට තියෙන අගේ 18යි ඒකෙන් half ගන්න කියලා කියනවා 7 වෙනි එකයි 6 වෙනි එකයි අතර. 7 වෙනි අගේ තියෙන්නේ 19. 6 වෙනි අගේ තියෙනවා 18. Yes, calculate and tell me the answer. The answer should be 18.5. Yes or no? Yes or no?
6.5 කියන ස්ථානයේ තියෙන්න පුළුවන් අගය මොකක්ද ළමයි? 18.5 නෙමෙයිද? Yes, sir. 18ත් 19ත් අතර තියෙන භාගයේ කීය වෙන්න පුළුවන්? 18.5 නේද? Yes or no? Yes. Yes. This is the way you can calculate the Q2. First you need to calculate the term 6.5. That means 6 here 18.5 should be in between 18 and 90. So that you can take using this part. Yes, I will show you the answer. Then you can take down your notes. Yes, please take down your notes. If you want, I will give you 1 minute. This is the way you can calculate the Q2. Yes, I think time is enough for you to take down your notes. So with that note, we need to calculate Q1 and Q3. Q1 and Q3. Then only we can calculate the interquartile range. අපිට Q2 වලින් වැදගත්කමක් නැහැ. හැබැයි මේ ගානේ හදන්න තිබ්බ හින්දා තමයි අපි හැදුවේ. So what you need to do is you need to calculate the Q1 and Q3. So how you can calculate the Q1 and Q3? Yes, same as before. Q1 equal 1/4 n plus 1. Yes, tell me the answer. 1/4 12 plus 1. Yes, what is the term? කියන්න මම උත්තරේ මොකක්ද? 3.25. Sorry. කීයද පුතේ? Yes. 3.25. Very good. 3.25 term. 3.25 තියෙන සංඛ්‍යාව. Please calculate 1, 2, 3. 3 is 12. But there is a 2.5. Yes. What you can do is please take Q1 equals third term plus 1/4 of 4 terms minus third term. Yes, third term equals to 12 plus 1/4. Fourth term equals to 16 minus third term equals to 12. Yes, calculate and tell me what is the answer. Yes, what is the answer? Yes, answer is 13. Thank you very much. Your answer is very correct. Yes, answer is 13. Very good. Answer is 13. Now you calculate the Q1. මේක මම අපි Q4 හදාගෙන යන්න ළමයි. ඊට පස්සේ අපි answer එක බලමු හරිද කියලා. Yes, if you need to calculate Q3, what you can do is you need to understand the location or where is situated. Q3 means සංඛ්‍යා පද්ධතිය කොතනද තියෙන්නේ? 4න් 1යි 4න් 1යි 4න් 1යි 4න් 1යි. මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ Q3. එහෙනම් 4න් 1වත් කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. So 3/4
n plus 1. Yes. Calculate and tell me. 3 over 4, 12 plus 1. What is the answer? Yes. Yes, what is the answer? 13 වැඩි කිරීම 3 බෙදීම 4. Yes. 9.75. 9.75. Very good. Yes, calculate what is the 9.7 term. මේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය අරන් බලනවා 9.75 ස්ථානයේ තියෙන්නේ මොන අංකයේද කියලා. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 means 20 second. Oh no, sorry, 22. 20. Is it 22? Yes or no? Yes, sir. No, sir. So they have error. They have two terms of 20. Ah, Yes, sir. okay, that is the thing. They have only 11 numbers in example, but they have 12 numbers. Okay, please correct me. Yes, please tell me the correct order. 20. Again 20, Okay, 21, okay, 22, and 23. okay, 23. Yes. In 9 number is situated here. That means 20. Yes. But the 0.75 also there. What you can do? Now you can calculate Q3 equals 9 term plus 3 over 4, 10 term minus 9 term. Yes, 9 term equals to 20 plus 3 over 4, 10 equals to 21 minus 20. Please calculate and tell me the answer. Yes, answer would be 5.75. very good. 20.75. This is the answer. So with that understanding, now you can see your answer is correct or wrong. Yes, I will show. Yes. Please take down this note and please calculate the interquartile range Q3 minus Q1. That means 20.75 minus 13. The answer is 7.75. This is the way you can calculate the interquartile. මම හිතනවා දැන් අපේ ළමයිට සංඛ්‍යා පද්ධතියක් දුන්නොත් අන්තර් චතුර්ථක පරාසය හොයන එක මහා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. Is it clear? Please take down this note. I will give you 1 minute to take down this note. Is it clear, පුතා? කියලා දුන්න ටික තේරුණාද? Yes or no? Yes. Yes. Okay, thank you. So with that note, we will move to the next part. Based on the calculated amounts or based on the answers that you have calculated under the quartiles, you can draw a box and whisker plot. Box and whisker plot. How you can draw this? There is a simple, there are some steps to follow. Very simple. How you can calculate? First of all, you need to identify
Yes, I will show you how to draw a box and mix a pot. Yes. First of all, you need to identify the lowest amount and the highest amount. Please see and check. And please tell me what is your lowest amount and the highest amount of your data set? Sir, we can't hear you, sir. You can't hear? Okay, Yeah. yes. Now, okay, sir. Okay, I have discussed so many things. Yes, the variables and the standard deviations, what it says, it is going to identify the midpoint, that means the average point, and it is going to examine the distance in each and every point. අපි හිතමු මේ data set එකේ data points 12ක් තියෙනවා කියලා. ඒ data points 12ෙම අපි බලනවා average එකේ ඉඳලා කොච්චර දුරකින්ද මේක තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපේ කලින් data set එකේ data points 12ක් තිබුණා. ඒ data points 12 අපේ mid point එක ආවේ කීයද ළමයි? 18.5. එහෙනම් ඒ 18.5 ඉඳලා අනිත් හැම point එකකටම කොච්චර දුරක් තියෙනවද? You are going to examine the distance of the every point. Distance of the every point. Then that is described by the variance and the standard deviation. By looking at these two measurements, standard deviation and the variance, the standard deviation is the most reliable and most useful measurement. Variance එකටත් වඩා standard deviation එක තමයි ළමයි වැදගත් වෙන්නේ අපේ decision make කරන්න. Is it clear? Yes or no? Is it clear ළමයි? Yes, sir. Okay. මොකක්ද අපි කරන්නේ standard deviation එකේ variance එකේදී අපි සංඛ්‍යා පද්ධතියක් අරගෙන අපි බලනවා average එකේ ඉඳලා අනිත් හැම data point එකකටම කොච්චර දුරක් තියෙනවද මේ දෙක පිහිටලා තියෙන්නේ කොච්චර දුරකින්ද. That is called as variance. You are going to examine the, please highlight and examine the distance of every point from the mean value. Average එකේ ඉඳලා කොච්චර දුරකින්ද මේවා පිහිටලා තියෙන්නේ කියලා බලන එක තමයි අපි මේ variance and standard deviation එකෙන් කරන්නේ. So with that note, please come to the next part.
that is variance. First of all, we are going to talk about the variance. Yes, please read. The variance is the average of squared means deviations for each values of the distributions. What it means that, please come to the next bullet point. Sigma, or the Greek letter, this called as the sigma. So you can show your variance as the squared sigma. Sigma wala deke balayen walata pennanna puluwan variance එක. Why you are going to take this square value? Square value. I mean deke balayak අපි ගන්න යන්නේ කියන එක මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. Please come to the final bullet point, then and read. The deviation is squared to avoid the netting of positive and negative value of the differences. Can you remember that? Mama kiwa, you can remember. මොකක්ද මේ variance එකේදී කරන්න හදන්නේ ළමයි average point එකේ ඉඳලා අනිත් points A B C කොච්චර දුරකින්ද තිබ්බේ කියන එක තමයි ඔයාලා බලන්න හදන්නේ. As example ඔයාලා හිතන්න ඔයාලගේ data points තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට. Your data points are located like this: 8, 10, 12 and 14. Then please calculate and tell me what is the average. Average equal 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus divided by 4. What is the answer? Yes, answer is 11. Then this is the mean value. This is the average value. Under the variance, what are you going to do is you're going to identify, if you locate like this 11, then you are going to identify the variance, difference or the distance between each and every point. එහෙනම් කොහොමද distance එක හොයන්නේ? 8 අඩු කිරීම 11. 10 අඩු කිරීම 11. 12 අඩු කිරීම 11. 14 අඩු කිරීම 11. Then you can see there is a negative figures. There is a negative figures. 8න් 11 කියපුවාම ඍණ 3යි. 10න් 1ක් කියපුවාම ඍණ 1යි. 12න් 11ක් කියපුවාම 1යි. 14න් 11ක් කියපුවාම 3යි. Now you can see the negative figures and the positive figures. So ultimately net impact, what would be the net impact? මේ සේරගෙම net impact එක කීයද ළමයි? මේ negative 3ට මේ positive 3 කියපුවාම negative එකට positive එක ගියපුවාම your net impact get as 0. මෙන්න මේ වෙන impact එක නැති කරන්න තමයි ළමයි අපි මේ හැම එකක්ම මේ variance එකක්ම ඒකේ දෙකේ බලය අපි ගන්න. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. That is the reason for getting the square value. නැත්තම් ළමයි වෙන්නේ අපි මේ differences ගත්තාම අන්තිමේට net impact එකක් නැති වෙලා යනවා. So that is why we are taking the squared value. So with that note, there are two equations to calculate the variance. First one relate with the group data. First one relate with the group data. I will discuss with you what is group data, and another one is the ungrouped data. Group data and ungrouped data. Yes, if you are going to calculate the variance for group data, you can use this equation. If you are going to calculate, if you are going to calculate the variance for the ungrouped data, you can use this equation. If you are going to calculate the variance for the group data, you can use this equation. එතකොට equations දෙකක් තියෙනවා. එකක් group data වලට, අනිත් එක group data නොවන ඒවට. එතකොට we need to identify what are the things actually coming under the group data and what are the things coming under the ungrouped data. මොකක්ද ළමයි මේ group data and ungrouped data කියන්නේ? So first you need to understand ungrouped data. මොකක්ද ungrouped data කියලා කියන්නේ? Ungrouped data කියලා කියන්නේ ඔයාලා categorize කරන්නේ නැහැ. You have this sort of data set 8, 9, 12, 14 and 16. Yes, assume this is the marks gained by the student for the math subject. ගණන් පාඩමට ගත්ත
ලකුණු තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේවා group කරලා නැහැ. So group data, if you are going to identify the group data, what you are going to do is you are going to group 0 to 10, 11 to 12, 21 to 13. Likewise, you are going to group these marks. බිංදුවෙන් ඉඳන් 10 වෙනකන් ළමයි කී දෙනෙක් ගත්තද? Yes, frequency. ළමයි කී දෙනෙක්ද? එතකොට මෙතන ඉන්නවා 1යි 2යි ළමයි දෙන්නයි. 11 ඉඳලා 20 වෙනකන් ළමයි කී දෙනාද? 1යි 2යි 3යි. 21 ඉඳන් 30 වෙනකන් ලකුණු ගත්ත කවුරුත් නැහැ. Likewise, if you have this sort of information called as the group data, now you can identify the frequency also. But if you have this sort of data, you can categorize under the ungrouped data. Is it clear? Yes or no? Okay. Then if you have this sort of equations or the data set, what is the equation you can use for the calculating variance? Sigma x minus x bar divided by n. If you have the group data, you need to use sigma f x minus x bar square divided by sigma f. Then there is two different equations to calculate the variance for group data and the ungrouped data. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Yes. Please look at your PowerPoint slide and tell me what do you mean by x, what do you mean by x bar, what do you mean by n? Yes, it clearly mentioned x is the obvious data. Obvious data. ඒ කියන්නේ අර අපි ගාව තිබ්බ data points ටික ළමයි. Then x bar equals to the mean value. X bar, it should be x bar. X bar equal to the mean average. This one x bar කියලා කියන්නේ අපේ data set එකේ average එක. Then n is the number of data points, and f is the frequency of within the group data. Those are the things you need to understand. With that note, please come to the next slide and calculate the variance of the data set. First of all, please tell me, this is coming under group or ungroup lamai? Ungroup, very good. Then based on the ungroup equations, now you can calculate the variance. Yes, please take 1 minute and calculate the variance for this data set. I need the variance. Yes, we will do. Yes, please help me. First of all, you need to calculate the mean. Yes, please tell me the data set lamai. Yes, 8, 9, 10, 11, 12. Then if you need to calculate the mean or the arithmetic mean, what you need to do? 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 divided by number of terms. 1, 2, 3, 4, 5. Please tell me the mean. 10. Yes, 10. Very good. This is the mean. This is coming under the ungrouped data. Ungrouped data. The equation would be sigma x minus x bar square divided by n. එහෙනම් ළමයි අපි මේ විදිය ටේබල් එකක් හදා ගන්නවා අපිට මේ උත්තර ටික ගන්න. Yes, x minus x bar square. Yes, x information also already given. 8, 9, 10, 11, 12. Then x minus x bar means x bar equal to 10. එහෙනම්
8න් 10ක් කියපුවම කීයද ළමයි? minus 2 Yes. 9 minus 10? minus 1 Yes. 10 minus 10? 0. 11 minus 10? 1 12 minus 10? 2 Yes. You need to take the square value. That means dekhe bale. Yes, tell me. Minus 2 square? 4 4. Minus 1 square? 1 0 square? 0 1 square? 1 2 square? 4 4. Please take the sigma. Sigma means lamai එකතුව. එකතු කරලා ගන්නවා කියන එක. මේ sigma value එකෙන් කියන්නේ එකතු කරලා ගන්නවා. So if you are going to take the total of this, you can take sigma x minus x bar square. Yes, what is the answer? 10 10. Very good. Then you can apply this sigma x minus x bar in square means 10 divided by n, the number of terms. How many number of terms are there? 5 5. 5. Yes, variance equal to 2 2. Your variance equal to 2. Variance හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි variance එක ලියන්න හැම වෙලේම මෙන්න මේ විදියට. නැත්නම් අමතක වෙනවා. Yes, I will show you the answer. Then you can take down your notes. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, this is the answer. Please take a 1 minute and take down your answers. The variance එක කොහොම විදියට තේරුණාද ළමයි? Yes or no? Yes or no? yes sir. Yes. Variance එක කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් ළමයි? Variance is used to examine the distance to each and every point from the average of your data set. Average එකේ නැත්තම් mean value එකේ ඉඳලා කොච්චර දුරකින්ද තමන්ගේ data පිහිටලා තියෙන්නේ කියන එක identify කරන්න තමයි ළමයි variance and standard deviation කියන measurements දෙකම use කරන්නේ. හැබැයි ඔය දෙකෙන්ම වඩාම වැදගත් වෙන්නේ standard deviation එක. මොකද අපි variance එකේදී අපි exact amounts නෙමෙයි ගන්නෙ. ඔයාලට මතකයි අර negative and positive set off වෙන problem එක අයින් කරන්න අපි මේක ගන්න square value එක. එතකොට මේකේ actual figures නෙමෙයි අපි ගන්නෙ. So the most important and most reliable measures for calculating the distance is, or the measure the dispersion is the standard deviation. අපි standard deviation එක හදන විදිහ කතා කරනවා ඉස්සරහට. දැනට මතක තියාගන්න variance එකයි standard deviation එකෙන් දෙකෙන්ම කරන්නේ මොකක්ද? සංඛ්‍යාව කොච්චරක් දුරට මධ්‍යන්නේ ඉඳලා ව්‍යාප්ති වෙලා තියෙනවද කියලා බලන එක. ඒකෙනුත් විචලතාවයට වඩා නැත්නම් variance එකට වඩා standard deviation එක නැත්නම් සම්මත අපගමනය කියන සංකල්පය තමයි වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ අපේ තීරණ ගන්නකොට. Is it clear? Is it clear? yes sir Okay. I think time is enough for you are taking notes, and please come to the next point. That is the main properties of the variance. That means the merit and demerits you can identify here. The variance is the main properties are as follows. It is based on the all variables in the distribution. This would be the merit. අපි range එකේදී අපි ගත්තේ values දෙකයිනේ ළමයි. වැඩි amount එකයි අඩු amount එකයි. low amount and higher amount විතරයි අපි consider කරේ. So ඊට වඩා range එකට වඩා variance කියන measurement එක ඵලදායි. ඇයි? Here you are going to use all the values in your distributions. ඔයාලට මතකයි ඔයාලගේ data points හැම එකටම තියෙන දුර distance එක calculate කරනවා. So this would be a more reliable source or the measurement than the range. Range එකට වඩා ඵලදායි measurement එකක් තමයි variance කියන්නේ. However, it is not suitable for further statistical analysis. අපි කියනවා variance එක වුණත් වඩාම ඵලදායි වෙන්නේ නැහැ තමන්ගේ තීරණ ගන්න. Why?
this is not based on the real information. අපි මේකේ square value එක ගන්නෙ. ඇයි negative and positive set off වෙන problem එක නැති කරන්න අපි square value එක දෙකේ බලය ගන්නවා. එතකොට මේ real values නෙමෙයි මේකේ ඇතුලේ ඇත්තටම තියෙන්නේ. So it is not suitable for further statistical analysis. And it is not in original unit of the data. මේ කියන්නේ original data මත ඉඳගෙන නෙමෙයි අපි මේක calculate කරලා තියෙන්නේ. So it is more difficult to understand than some other measurement of the dispersion. මේක range එක වගේ ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන්, අඳුර ගන්න පුළුවන්, අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් නෙමෙයි. So it is more difficult to understand. Range එකේ නම් අපිට වැඩි අගය ගත්ත අඩු අගය ගත්ත අඩු කරා. Very simple. But here you need to take the mean value, then you need to take the distance or the difference, then you need to get the square value, then you need to get the total of the distance, then you need to apply it to a variance equations, then only you can calculate. So this has a huge path and this is more difficult to understand. Those are the demerit of this measurement. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. With that note, please come to the standard deviation. Very simple. Very simple. Why I am telling like this? I will show you. If you calculate the variance, then very simple to calculate the standard deviation. Variance එක calculate කරා කියන්නේ පුතේ standard deviation එක calculate කරන එක මහ දෙයක් නෙමෙයි. Why? The variance is equal yes, variance is equal to the square value, square root of the variance. Sorry, square value. This is the variance. Then standard deviation equal to this sigma value. What you can do? මේ දෙකේ බලය තියෙන එක නැති කරන්න නම් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි you can take the square root of the variance. Then if you need to calculate the standard deviation, first you need to calculate the variance, then you can take the square root value, then you can treat it as the standard deviation. Variance එක කැල් කරලා ඉවර නම් ළමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ වර්ගමූලය ගන්න විතරයි. වර්ගමූලය කියන්නේ standard deviation එක. The standard deviation is the square root of the variance. Variance එකේ වර්ගමූලය විචලතාවයේ වර්ගමූලයට තමයි අපි කියන්නේ standard deviation එක කියලා. අර දෙකේ බලෙන් ගත්ත distance එක අඩු කරලා ගන්නවා අපි මොකෙන්ද standard deviation එක හරහා. That is why we are telling this is the most reliable source or this is the most reliable measurement to calculate the dispersion. So what you can call as the standard deviation, the definition is the square root of variance. Variance එකේ square root එක වර්ගමූලය තමයි අපි කියන්නේ standard deviation එක කියලා. So please come to your slide and read it, then you can understand what is the standard deviation is. The standard deviation is the square root of the variance. It is the most important measure for dispersions used in statistics. Is it clear? තේරුණාද? Yes or no? තේරුණ නැද්ද දරුවෝ? Yes, I need your comments. Yes. No. Yeah. මොකක්ද පුතේ මේ standard deviation එක කියලා කියන්නේ? අපි ඉස්සලා variance එක calculate කරා variance එක තේරුණා නේද පුතේ? Yeah. Yes. Then standard deviation is the square root of the variance. Variance එකේ square root එක. ඒ කියන්නේ විචලතාවයේ වර්ගමූලයට තමයි අපි කියන්නේ standard deviation එක කියලා. උදාහරණයක් විදියට I can show you. Please take this as
So example, you have the x, x1, x2, likewise data set. Then the variance of this data set is 16 variance. Yes, I asked you to calculate the standard deviation. Standard deviation. What you need to do is මොකක්ද කරන්න ඕනේ? මේ variance එකේ මොකක්ද අපි ගන්න ඕනේ? මොකක්ද අර ගන්න ඕනේ? Square root එක. Very good. Square root of the variance. Yes. Tell me the answer. 4. 4. Yes. This is the standard deviation. Variance එකෙනුයි standard deviation එකෙනුයි දෙකෙන්ම කරන්නේ එකම දේ. මොකක්ද? average එකේ ඉඳලා කොච්චර දුරකින්ද data points තියෙන්නේ කියලා identify කරනවා. හැබැයි අපේ variance එකේදී අපි කියනවා අපි actual values අරන් නෙමෙයි මේක හොයන්නේ. අපි හැම එකේදීම square root එක තමයි ගන්නෙ. Square root එක x minus x bar square root. Sorry, square. You are going to take the square value. දෙකේ බලයගේ ගන්න. ඒ හින්දා මේකේ තියෙන distance එක දෙගුණ වෙලා තමයි අපිට එන්නේ ළමයි. So ඒ තියෙන අඩුපාඩුව මග හරව ගන්න අපි මොකද කරන්නේ? variance එකේ square root එක වර්ගමූලය ගන්නවා. අන්න ඒක තමයි අපි කියන්නේ standard deviation එක කියලා. එතකොට මේ දෙකෙන්ම කරන්නේ එකම කාර්යය. මොකක්ද? mean එකේ ඉඳලා කොච්චර දුරකින්ද මගේ data points තියෙන්නේ කියලා බලනවා. හැබැයි මෙන්න මේ variance එකේදී අපිට හම්බෙන උත්තරයට වඩා standard deviation එකෙන් අපිට හම්බෙන උත්තරය තමයි වඩාම ඵලදායි. So how you can calculate the standard deviation? First you need to calculate the variance, then you can take the square root of the variance. Is it clear? Very simple. Yes or no? Yes, sir. කලින් පුතා දැන් තේරෙනවද? Yes, sir. Okay, thank you very much for asking that this question. So variance එකේ වගේම තමයි පුතේ standard deviation එකේ you have two equations to calculate the standard deviations. One for the ungrouped data, another for the grouped data. If you are going to calculate the standard deviation for the ungrouped data, you need to use this formula. If you are going to calculate the standard deviation for the group data, you can use this one. These two equations you need to remember. ගොඩක් වෙලාවට exam එකේදී මේ සමීකරණ වලට හම්බෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ හින්දා මේ සමීකරණ දෙක මතක තියාගන්න එක වැදගත් වෙනවා. So if you have the group data, you can use this one. If you have the ungrouped data, if you have the ungrouped data, you can use this one. You have the group data, now you can use this equation, similar as before. Is it clear? Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Sorry, is it clear? Yes, sir. Okay, thank you very much. So with that note, please come to this example. Please tell me before moving to the calculation, this is coming under group data or ungrouped data? Group data. Very good, group data. Then you need to calculate the standard deviation and the variance and the mean. Calculate the mean, variance and standard deviation of the frequency distribution for the overtime for ALTD. Yes, hours of overtime worked in the particular quarter by the 60 employees of ALTD are as follows. Yes, please take your calculator and take the total of this frequency. It should be equal to 60. Please calculate and tell me, is it yes or no? බලන්න frequency එක 60කට සමාන වෙනවද කියලා ළමයි. Employees ලා 60 දෙනාව. Yes or no? Yes, sir. Okay, very good. So with that note, you can calculate the mean and variance and the standard deviation for this sort of data set. What you need to do? First, you need to calculate the mean. How you can calculate the mean, lamai? How you can calculate the mean? Yes, how you can calculate the mean? I will show you. Please take a piece of paper and work with me.
Yes, now you have the range of hours. Range of hours means you have 0 to 10, 10 to 20. Likewise, this is the range. පරතරය අපි කියනවා එක පන්තියක් කියලා කියනවා. So you need to calculate the midpoint for this. Midpoint. මේක අපිට සංඛ්‍යා දෙකක් තියාගෙන අපිට x calculate කරන්න බෑන ළමයි. So what you need to do is first you need to calculate the midpoint. Midpoint එක calculate කරන්න කොහොමද කියලා මම දැන් කියලා දෙනවා. So කොහොමද midpoint එක calculate කරන්නේ? That is the x value. අපිට x value එක දීලා නැහැ. So you need to calculate the x value. කොහොමද midpoint එක හොයන්නේ? How you can calculate that? අපි එකතු කරනවා බිංදුව එකතු කිරීම 10 බෙදීම 2 සමානයි 5යි. 10 එකතු කිරීම 20 බෙදීම 2 සමානයි 15යි. 20 එකතු කිරීම 30 බෙදීම 2 25යි. Likewise, you can identify the midpoints for all ranges. Please calculate 5, 15, 25 and 35. Likewise, you can calculate. Please calculate the x value. First, you need to calculate the midpoint. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. Please calculate and tell me your midpoint. Yes. Please tell me the midpoint. 5, then 15, then tell me. 25, Yes, then 35, then 45, then 55, the final one 65. 65. Now it's okay. Then you need to put your frequencies. They are already given 3, 6, 11, 15, 12, 7 and 6. Then what you need to do is you need to calculate the fx and x square, and you need to calculate the fx square. Yes, how you can calculate the fx? කොහොමද ළමයි fx හොයන්නේ? මේ fx you need to multiply it by f by x. 5 into 3 equal to 15. 15 into 6 equal to 90. Yes, please tell me the rest of the part. 275. Yes, 275. Yes, 520. 525. Yes, 540. 540. Then 385. 385. 300. 390. So how you can calculate the x square? 25. Yes, x වල දෙකේ බලය. මේ x තීරුව ගත්තා ඒක දෙකේ බලය ගන්නවා. 5 දෙකේ බලය කීයද ළමයි? 25. 15 දෙකේ බලය කීයද? 225. Okay? 625. Then 1225. 25. Then 2025. 3025. Finally 4225. Those are the figures you can find under the x square. Then what you need to do is you need to calculate fx square. Fx square means you need to take this one and multiply it by f. Yes? 3 වැඩි කිරීම 25 කීයද? 75. 75. Likewise, you can calculate and tell me 1350. 11 වැඩි කරනවා 625. 6870. 6875. 15 වැඩි කරනවා 1225. 18,300. 18,375.
then 24,300, 21,175, 25,350. Yes. Then what you need to do is, first you need to calculate sigma f. Sigma f. I මේවා calculate කරන්න කියලා අපි බලනවා අපි අර equation එක බලලා හොඳේ. Yes. Then you need to calculate sigma fx equal sigma fx equal to 2220. Then sigma fx square equal to 97,500. Yes. Now you have already calculated the figures. What you need to do is, first you need to calculate the mean. What is the equation? Equation is sigma fx divided by sigma f. Yes, please tell me sigma fx equal to. Yes, now you have the answers. Sigma fx yes, by looking at this, tell me sigma fx. කියද පුතේ? Yes. Sigma fx මෙතින් what is the answer? Chat එකේ දාලා තියෙනවා. Yes, I didn't see 2220. Thank you very much. මම chat එක බැලුවේ නෑ. Okay, thank you very much your answer. Yes. Sigma fx equal to 2220. Sigma x equal to 60. What is the mean? Mean equal to 37. Have you got this answer? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then you need to calculate the variance. Very simple. Now you know the way. How you can calculate the variance? Please go to your PowerPoint slide and check this is coming under the group data. So your variance should be sigma f x square divided by sigma f. Yes, now you have the answer. Sigma fx square means 97,500 divided by 60. What is the answer? So, sorry, minus, there is another part. Sigma fx divided by sigma f square. Yes, sigma fx equal, this is the mean value. I can show you. Yes, this is the sigma fx divided by sigma f. The answer is 37. So this can take directly here, this area. So 37 is square. Yes, please calculate and tell me the answer. The variance 256. This is the variance. Very good. Thank you, Bhuta. Very good. So if you need to calculate the standard deviation, how you can calculate? Yes. Take the variance and take the square root of this. The variance equal to 256. Then the square root of this equal to the standard deviation. What is the standard deviation here? Yes. 16. 15. Yes, 16 hours. Is it clear? Yes, sir. Okay. With that note, please come to the next part. You have to do the calculations, otherwise you can't do the calculation at the end. So please take this question number 2. Very simple. Calling with my same as before.
Here you do not want to calculate the midpoints. මෙතන the midpoints cal කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයාලට classes දීලා නැති හින්දා, intervals දීලා නැති හින්දා. So here x value is given directly 5, 15, 25, 35, 45 and 55. So you can take it as x. Then frequency also given. Please draw a chart or the table. Then please calculate the mean, variance and the standard deviation. Very simply, I will give you 3 minutes to do the calculation. Same as before. Yes, what you can do is you can draw a table. X, F, Fx, x square, Fx square. Yes, S is given 5, 15, 25, 35, 45 and 55. Then F also given 4, 6, 8, 20, 6 and 6. You need to calculate the Fx. Please multiply x by f. That means 5 into 4, 20, 15 into 6, 90, 25 into 8, 200, 35 into 20, 35 into 20, 700 and 45 into 6, 270, finally 55 into 6, that means 330. Then you need to calculate the x square, that means x wala deke bale, pahe deke bale 25. So 15x square, that means 225, 625, 1225, 2025 and 3025. Then what you can do is you need to take the fx square, that means take x square multiplied by f, this one. So 4 into 25 means 100. 6 into 225 is 1350, 5000 and 24,500, 12,150 and 8,150. Then your table is completed. So what you need to do is you need to take the sigma values. Here sigma f equal to 50. Sigma fx equal to 1610. Then you need to take the sigma f square value, that is 61,250. Now you have already calculated the figures that you need to find the mean, variance and the standard deviation. You know how you can calculate the mean. Mean equals sigma fx divided by sigma f. Yes, sigma fx equal 1610 divided by sigma f equal to 50. Yes, your mean value should be 32.2. Have you got the answer? Have you got the answer? Yes, sir. Okay. Then you need to calculate the variance. First, you need to write the equation variance. That means sigma square equal to sigma fx square divided by sigma f minus sigma fx divided by sigma f square. This, please apply the figures. 61,250 divided by 50 minus
this value you have already calculated. 32.2 square. Yes, what is the answer? Yes, put into chat. Yes, very good. 188.16. Yes, with this same time, please calculate the standard deviation. What you can do, you can take the square root of the variance. Yes. Yes, tell me. Yes, very good. Answer is very correct. 13.72. This is the standard deviation. Yes, now you have already known and you know the way of calculating standard deviation, variance, range, and in quartiles. All the things you have known. You have known. The thing is, you need to understand and you need to memorize all the measures are not in reliable way to calculate the dispersion. Out of these four, you can take the standard deviation as the reliable measure to calculate the dispersion of the data set. එහෙනම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තියක dispersion එක නැත්නම් spread නැත්නම් සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය පිළිබඳව තොරතුරක් නැත්නම් decision එකක් ගන්නවා නම් වඩාම ඵලදායී වෙන්නේ ළමයි අපි මේ ඉගෙන ගත්ත measures හතරෙන් standard deviation එක. Range එක අපිට ලේසි පහසුයි calculate කරන්න. හැබැයි ඒකෙන් real information එකක් එන්නේ නැහැ. හැබැයි variance එක ගත්තාම range එකට වඩා හොඳයි. හැබැයි standard deviation එක තරම් reliable නැහැ. So the most important reliable measure is to calculate the dispersion is the standard deviation. Please take into your mind. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. Please come to the next part. I think this is very simple for you. Yes, very simple. The variance and the standard deviation for the several items together. මොකක්ද ළමයි මේ several items together කියලා කියන්නේ? As example, you have a daily sales. You have a daily sales. අපි හිතමු ඔයාලට දෙනවා a company. Yes, I can show in the whiteboard using the whiteboard. Yes, you have a company ABC. This company daily sales equal to 1000. රුපියල් 1000ක sale එකක් දවසකට කරනවා. So I am asking from you, please tell me the average sales value. Please tell me the average sales value for 5 days. Please tell me. මම කියන එක දවසක sales average එක නැත්තම් mean value එක 1000යි. දවසකට රුපියල් 1000ක විකුණනවා බඩු. මං අහනවා දවස් 5ක average එක කීයද? Please tell me what you can do. Yes, it is not 1000, it is a daily average. I am asking in the 5 days, when you are going to consider about the 5 days, අපි කියනවා දැන් දවස ගාන හිතන්නේ නැතුව දවස් 5 ගාන හිතනවා. එහෙනම් දවස් 5ක average එක කීයද? So very simple. You need to multiply it by 5. Yes, this is the way to calculate in several terms or the several times. That is the thing you are going to discuss in the next part. Please come and see. Yes, the variance and standard deviation for the several times together. Yes, you may need to calculate the variance and standard deviation for the n times together, then given the variance and standard deviation for the one time alone. The following rules apply to x, that means the mean and the variance and the standard deviation in the several times. What you need to do is you need to multiply it by the n. N means the times, number of times. So with that note, please come to this question and please do the calculations, then you can calculate very easily. Yes, daily demand for the items of the inventory has mean of 6 units. Yes, with the variance of 4 and the standard deviation is 2. All the figures are given. The demand on any one day is
unaffected by the demand on the previous day. ඒ කියන්නේ අද කරපු sale එක කලින් දවසේ කරපු sale එකට බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. So what you need to do is calculate the arithmetic mean, the variance and the standard deviation of the demand for the 5 days week. එහෙනම් දවස් 5කට හදන්න කියලා කියනවා. Very simple. What you need to do is first you need to take down the informations given, the mean also given. Mean equal to 6, variance equals to 4, standard deviation equal to 2, and number of days also given 5. What you can do is you need to convert this mean into 5 for the week data. You can multiply it by this 6, then you can take the week average, that means 30. Week variance, how you can take 5 into 4, that is 20, and standard deviation equal 5 into 2, that is equal to 10. Sorry, that you can't take like this. Why? You need to take the standard deviation, square root of the variance. Square root of the variance equal 20, square root of the 20, answer is 4.47. Is it clear? Is it clear? Yes or no? No, sir. Sorry? No, sir. Oh, what we are going to do is පුතා අපිට දීලා තියෙනවා දවසක inventory පිළිබඳ තොරතුරු. එතකොට දීලා තියෙනවා දවසක නැත්නම් per one day the mean value is, the mean demand is 6. ඒ කියන්නේ දවසකට ඔයාලට demand එක එනවා inventory 6කට. ඒකේ variance එක දීලා තියෙනවා නැත්නම් අපි කියනවා විචලතාවය දීලා තියෙනවා 4යි. Standard deviation එක සම්මත අපගමනය දීලා තියෙනවා 2යි කියන. Then what is the requirement is මේ හැම දවසක්ම එක වගේ කියලා assume කරන්න කියලා තියෙනවා. අද හෙට අනිද්දා මේ සතියේ තියෙන දවස් පහේම එකම විදියට තමයි ඔයාට මේ demand එක එන්නේ. එකම විදිය සම්මත අපගමනයක්, එකම විදිය standard deviation එකක් තමයි තියෙන්නේ. එකම විදිය variance එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා කියනවා. කියපුවාම අපි කියනවා දවස් 5ක් overall අරගෙන ඔයාට කියනවා mean value එක හොයන්න කියලා. එතකොට අපි දවසකට නෙමෙයි mean එක හොයන්න ඕනේ කවදාද? දවස් 5කට. Then what you can do is you can take daily mean value for the day and multiply it by 5. 5 means the number of days. Then in a week mean equal to 30. The week variance equal to 20. The week standard deviation equal to 4.47. හැබැයි මෙන්න මේ කියන ක්‍රමේ use කරන්න බෑ ළමයි. ඔයාලගේ මේ කියන දවස් පහම එක වගේ වුණ නැත්තම්. So the question is clearly mentioned the date sales are not affected to the past day or the previous day or the next day. So this is the way you can easily calculate the same times figures using your prior knowledge. Is it clear? Yes. Is it okay? Thank you. So with that note, we will move to the next part. I think this is the last part of the today discussion. So this would be a good news for you. So we do not want to talk about the covariance much more. So please come to the skewness. So please come to the coefficient of variance also. Then I can give you the brief understanding about the coefficient of variance. What do you mean by the coefficient of variance? The coefficient of variance, we are going to calculate the compare to data sets. අපි ගාව තියෙනවා කියලා හිතන්න ළමයි data sets දෙකක්. එතකොට මේ data sets දෙකේ අපිට ඕන compare කරන්න variance එක, standard deviation එක, නැත්නම් dispersions කියන එක අපිට compare කරන්න ඕන. මොන data set එකේද dispersion එක වැඩි? මොන data set එකේද dispersion එක අඩු? So here you can calculate the coefficient of variance. අපිට standard deviation එක
variance එක මේ කියන කිසිම measurement එකකින් comparison එකකට යන්න බෑ. Because your data sets are not same or these data sets are too different. එතකොට අපි ගාව තියෙන data sets එක වගේ නෙමෙයි හින්දා අපිට මේ කියන standard deviation එක හරි variance එක හරි range එක හරි use කරලා මේ data sets දෙක compare කරන්න බෑ. So if you need to compare these two data sets under the dispersions, you need to calculate the coefficient of variance. Then only you can compare what would have the highest dispersions or what would have the lower dispersions. If you need to give the decisions, definitely you need to calculate the coefficient of variance. How you can calculate the coefficient of variance? Very simple. You need to take the standard deviations and divide by the mean. Divide by the mean. Based on these calculations, you can compare these two data sets. So please come to the example, then you can understand. Yes, there are two data sets, A and B. A and B. You know, you don't know any other information, only you have mean values and the standard deviation. Please, before moving to the coefficient of variance, can you tell me what would have the highest dispersions? Yes. B. Yes, B. You are telling B. I think you are taking the standard deviation for making your decision. Yes, 50 and 51. Yes, standard deviation is very high. So you can tell, yes, there is a high dispersion in the B data set. Yes. Now, please calculate the coefficient of variance. How you can calculate the coefficient of variance? Take the standard deviation, divide by the mean, then you can calculate the coefficient of variance. 0.417 and 0.408. These are the two coefficient of variance under two data sets. Yes, please read the latter bullet point. Although B has the highest standard deviation. පුතා හරියටම හරි. Highest standard deviation එක තියෙන්නේ B ගේ තමයි. එහෙම වුණත් in absolute terms, in relatively spread is less than the A since the coefficient of variance is smaller. Coefficient of variance is get smaller than the A, so you can't say this has the highest dispersion. So spread is high in this data set, that is A. So that is why I am telling, if you need to compare two data sets, definitely you need to calculate the coefficient of variance. Based on the standard deviation, you can't say this has the highest dispersion or the highest spreading. So you can tell these, or you can compare these two data sets based on the coefficient of variance. Yes, based on the coefficient of variance, you can say there is a highest dispersion or the highest spreading of the data under the A data set. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay, thank you very much for your answering. Yes, with that note, please come to the next point. It is very simple and I am only taking 5 minutes to describe the skewness. Skewness means I am not going to use these slides. I am going to use my whiteboard. Yes, what do you mean by the skewness? Oh, what do you mean by the what do you mean by the skewness? Yes, what do you mean by the skewness? Very simple. Skewness means it's a asymmetric of the frequency distribution curve. Very simple. මොකක්ද ළමයි මේ කියන්නේ? ඔයාලට මතක ඇති අපි අර ටේබල් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට අඳින්න පුළුවන් distribution table එකක්. අපි කියනවා frequency table එකක් කියලා. මේ විදිහට frequency table එක ඇඳහම you can take the midpoints and you can join these, completing these, you can draw a line like this. You can take it as a distribution table. Yes,
This is the distribution table. The three type of distribution tables are there: symmetric, positively skewed, and the negatively skewed. That is the thing you need to understand. අපි මේ විදිහට සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තිය graph කරාට පස්සේ you can have three type of shapes. First one is like this. Second one is like this. Third one is like this. Then first shape we can call as the symmetrical distribution. Symmetrical distribution. Symmetrical distribution එක කියලා කියන්නේ පුතේ මේකේ පැති දෙකම සමානයි වලට පේනවා. මේක කාචකින් බැලුවොත් නැත්නම් කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට තිබ්බොත් එක අර්ධයක් අනිත් අර්ධයට සමානයි. So when you are going to look at the second graph, you can see there is no any symmetrical line or the symmetrical shape. This tail is coming to the negative side, and this is the way you can identify as a negative skewed distribution. Negatively skewed distribution. Why? Your tail goes to the negative side, and this shape, that means the third graph, your tail goes to the positive side. This is the tail goes to the positive side. This type of distribution we can call as the positively skewed distribution. Positively skewed distribution. එතකොට පළවෙනි එකේදී symmetrical විදියට නැත්නම් සමමිතික විදියට බෙදලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. දෙවෙනි රූපෙදී negative පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එකේදී positive පැත්තට ගිහිල්ලා තියෙනවා. These are the distribution type or the shapes you can identify. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Okay. With that note, please come to the lecture slides. Now you can understand what I am saying. Yes. As we been able to calculate the average and the spread of the frequency distribution, you should be aware of the skewness of the distribution. There are three types of skewness: symmetrical, positive skewed, and the negative skewed. And the skewed means skewness is the asymmetric of the frequency distribution curve. මොකද්ද මේ කියන්නේ? සංඛ්‍යා ව්‍යාප්තික චක්‍රයක් ඇඳහම නැත්නම් වක්‍රයක් ඇඳහම ඒක අසමමිතික වෙනවා නම් සමමිතික වෙන්නේ අසමිතික වෙනවා නම් අන්න අපි ඒකට කියනවා skewness එක කියලා පුතේ. There are two types of skewness, positive and negative. So please come to this slide. Yes, this is the graph or this is the distribution called the symmetrical frequency distribution. Symmetrical means you don't have any skewness. එක පැත්තකටවත් බර වෙලා නැහැ. දෙපැත්තම සමානයි. Please read this: mean, mode and median, all values are same. මෙන්න මෙතන තමයි ළමයි mean එකයි mode එකයි median එකයි සේරම තියෙන්නේ. Mean, mode, median කියන values සේරම සමානයි. මෙතන තමයි තියෙන්නේ. So this side equal to B side, A side equal to B side. So this type of frequency distributions we can call as the symmetric. Symmetric. Two half are mirror image of each others. So please come to the next part. Yes, this is the positive skewed distribution. That means your tail is going to positive side. Positive side. Your tail is going to positive side. And mean, median and mode is not take as the single value. Mean එකයි mode එකයි median එකයි mean එකයි සේරම එකම අගයකට සමාන වෙන්නේ නැහැ. So its mean, mode and median all have different values. The tail is going to positive side. So this type of distribution you can call as the positively skewed distribution. So with that understanding, we will move to the next part, that is negatively skewed. Negatively skewed. That means your tail goes what side? Negative side. And your mean, median, mode is not take as a single value, they take as a difference value. So if you
see, or if you can identify this type of distribution as the negatively skewed distribution. Yours, these are the things we need to discuss today. I have discussed so many things under the topic of dispersion.